Akasvani Imphal Ngangom Kiran Pau Pajari Ahan Bidamaru Pau Kamjong Jila gi Molham Village ke Singsang da Ekar Tara Rom the Tharama Poppy Pambi Sing Raja Police ne yantat to Namanghan Kray Jingnabo Mapam Sing da Security Force na Tibo Magitavak left na Shatari Mi Amri Kusukulai Sing Pagat Pasu left 3 Amasung Pradhan Mantri Narendra Modi Nangasi New Delhi da Chief Secretary Singi Marishuban National Conference Hogdok Lagani Raja Police na Singi Tongan Tongan Wapam Sing the Hoba Poppy Pambi Sing Yantat to Namangan Wigitavak left na Shatari Kamjong Jila gi Kasom Kulen Police Station gi Manung Chanba Molham Village ke Sing Sang the Tharamba Poppy Pambi Sing Thasik Tarani Thudi Yantat to Namangan Kray Poppy Pambi Sing adu Chorak na Lam Ekar Tara Rom the Tharam Mani Hairi Poppy Pambi Sing adu Tharamar Chanabami Anishu Police na Fare Senapati District Police na Senapati gi Khabung Karong Manaki Chipaudai Village Laiba Yuma Madatibo Mugitavuk Chatabada Sapon Cap Samayankai the Haptana Thamnamba Brown Sugar Fare Brown Sugar Dugarumba Sapon Cap Singadu Yaurga Kilogram Manga Gram Sanipanum Oigani Hari Polam Singasigaloina Mui Mari Fagatle Makoik Matakta Senapati Police Station na Case Malakotuna Tizin Bagitabak Satari Hari Security Force in Singapore Kayara Tibo Mugitavuk left na Satari Kusukulai Kamaram Supagat Lep 3 Raja Police ki paun hai Security Force na Surasanpur Jila gi Laijang Village tagi Kenap ki Kyadar Amayauna Aranwa Tawami Mari Fare Makoy digi Myanmar na Saba MA1 MK Assault Rifle ama Yargan nama Nongoy Marudni Pumasung Registration Yawda Car ama Pagat Lahari Amoram the Manipur Police Nangarang Bamdiar Awang Lakai digi KCP PWC gi Miyama Fare Mahak na Haidorak Pati Kusukulai Kamaram Pagatle Madugi Manungda Magjun ama Yawba SLR Rifle ama 303 Rifle ani Pump Action Gun ama Sleeping Bag Ahum Lubasigi Best Nipu Masung Nongoy Maru Kamaram Yauri Imphal East Jila gi Kairau Kunugdagisu Security Force ke Punmakang Buamana MA4 Assault Rifle ama 12 bore single barrel Nongmai ama 9mm pistol ama .32 gi pistol ama hand grenade manga detonator ani yauna Nongmai maru kayamarum phagatle hairi Senapati dagi mahiroi ani haukiba September 8 na pangtokiba SSC CGL examination mai pakle hari defense ki PRO na thokpa cherolama da hai lanmi ki kangbuna ningthina lamjing lamtak pibadagi mahiroi ani aduna parikya si pastor kibani 33 by 11 kV Kaisampar substation kona pham singa se pung ni pandagi nimit mo pung tarani thoi makhai fauba mai mutkani hari MSPDCL gi cherolama da hai substation asna kona pham singda mai semgada maramna haribu matamashida pauna bazar wahingbom laikai sagolban tidimma masung kaisham thongna singda mafam singda mai mutkani District Horticulture and Soil Conservation Chandel na Sinduna Chief Minister's Initiative for Livelihood Revival of Unemployed Youths and Farmers and MIDS First Installment Scheme gi makhada Chandel Jila gi longmi singda ningtham maru marang singyan thokre Chandel DC Complex the Labor Horticulture ga office tangarang pangthoki bthoro moduda Jila sig Additional Deputy Commissioner Mohammed Firoz Khan yauna makok thongba official kaya saruk yaki The issue of drug abuse and addiction scheme and policies in the state highway hiramda nomgaiba legal awareness program ama garang thobal moijing de leiba madrasa usmania da pangthokre tharomasi manipur state legal services authority gi miyang makha da district legal services authority thobal amadi legal aid clinic kiam laitan pok ani na khusum naduna sinmani tabiriba pawasi akaswani imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi ngasi New Delhi da Chief Secretary Singi Marishuban National Conference hawdok lagani. Numinini sathagadam mifamasina Kendra masung Raj Sarkar Singi marakta tengbang pina bahengat anduna laibak asibu hena sakut hanbada mateng oinanaba pandam thamli. Mifamasig maru iba hiramdi promoting entrepreneurship, employment and skilling, leveraging the demographic dividend haibasini, manufacturing services, renewable energy, circular economy yauna tongan bamaru oibu wapum kaya mifamasida kanagani. Frontier technology for Bixit Bharat sel tungilamda hena sakut hanabagi damak sahar singba samgatpa mission karma yogi ki makhada capacity building amasung investment ta Raja Singda economic reforms purkna bohana bagi matangda akhanaba session singsu pangthokani.
सरकार न हाइरी भारत पु यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर ओहिननबा अकन थबक पाइखली लोकसभा दा वहंग अमगी इदुन पियो पाखुम मदा केंद्र मपान थोर मंत्रालय की राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह न हाई यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर ओहिनबगी मतंगदा भारत न मालेम की तोंगान तोंगान लेबाक सिंगा लेबाक अनी की ओइबा थाकता मसुंग लेबाक मयाम की ओइबा अपुन थाकता वारी सानदुन कन होनरी महांगना हाई मसिंग यामलब लेबाक सिंग भारत पु यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर ओहिनबदा सवतकनी हाइना फोंगदोरक पलाइरै नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NSAI ना हाईवे सिंग दा असोयंगाम थोंदनबगिदमक राजमक साथी कौबा अनौबा रूट पेट्रोलिंग व्हीकल सिजननब थौरांग तौरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मंत्रालय हाई रूट पेट्रोलिंग व्हीकल असिना नेशनल हाईवे सिंग दा मांगजोंगना यंगसिंदुना अयत अपन थोरक पयाब खुदिमक खंगदोक्तुना लाक्सिननब थौक पाहितकनी अथुअकाई ओइन खुदकता थौक पाइकत पियानबगिदमक गाड़ी असिदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैमरा न सिंग यावरी मसिग मथक्ता मतमगु चुनरब ई पाउ फाउनब मसुंग अवा अना सिंग ngaktongnab खुजु खुलाई कयासु गाड़ी असिदा यावरी छत्तीसगढ़ ngarang security force का कुथोनबगी थौदोक्ता माउइस अनि सिरे बिजापुर जिला की बासागुरा एरिया दा CRPF की कोबरा बटालियन अमसुंग डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के अपुन कांगबु अमन थिबो मगी थौक चथबदा कुथोनबगी थौदोक अदु थोकिबनी मफम अदुदगी सिक्योरिटी फोर्स नोंमै अमसुंग नोंमै मरु यावना यामलब खुसु खुलाई सिंगसु फागतले हाइरी ngasi phongba pause sing maro pausing na hauzik Okram Umadini lere Umadini Thagachari Kiran Manipur Indigenous Peoples Cultural Exchange Festival Haudokiba Aam Aadmi Party ki MP Sanjay Singh na Manipur gi watho khana naba Rajya Sabha da pukhatkiba amasung security force na thiba humbagi thabak chathaduna khuchu khulai mi kaya phagatpa amadi popi pambi paksan na yanthatpagi paw singna ngasigi pawche singi maruiba paw oiri Manipur Indigenous Peoples Cultural Exchange Festival haukre apunbagi saktam thugaina ba hotna rakliba sing kanano haibadu yelhomi singna khangminasi haina chief minister na thamkiba wafamna Ichel Express ki ahanba paw oiri paw asi Manipur News Naharol gi thaudang poknafam People's Chronicle Manipur Mail amasung Morning Bell gi ahanba headline aduga Huyanlan paw Sangai Express English amasung Manipuri edition sana laibak pawche singdana anishuba headline tawduna maru oiba paw oina fongli Manipur News da sarkar na yelhomi singi hak इज्जत लमगी अथॉरिटी शासन की अथॉरिटी अमदी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन फंगद्रिबा फावबा लेप्तना होटनाखिगनी चादोंगबु टूरिस्ट स्पॉट अमा ओइनबा होटनाबदा लौखिबा थौदांग अमसुंग सैक्रिफाइस अदुगिदमक्ता थागतली हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंगदोखिबा वाफमना अहानबा हेडलाइन तौरी पार्लियामेंट बिजनेस खुदिंगमक सस्पेंड तौदुना मणिपुर की इशू खनगदबनी हाइना आम आदमी पार्टी की राज्य सभा की MP संजय सिंह ना हाउस दा थमख्रे हाइबा पाउना नहारोल की थौदांगी अनिशुब हेडलाइन तौरी KCP PWG की कैडर अमा फारे खुचु खुलाइसिंग फंगले नोंगमैगा कोनना फाबा मियोय मरी की मनुंगदा KNF अमा यावरमले अमसुंग खमा सोम चिंगसांग दा थारंबा पोपी पाम्बी सिंग यानथतख्रे लौसंग निपान मै थादोख्रे हाइबा पाउसिंग ना हुयनलान पाउगी अहानबा लमाइदा फोंगली CRPF हाटपदा चेनाबा कुकी लालहौबा थोंगमिनथांग NIA ना मखाता ना जुडिशियल रिमांड लौथख्रे हाइबा पाउना पोकनाफमगी अनिशुब हेडलाइन तौरी मणिपुर सरकार ना हौखिबा चाही मंगा असिदा इनर लाइन परमिट सिस्टम दगी लुपा कोटी 13 लाख कुंथ्रा की रेवेन्यू खोंगतले हाइबा पाउना गानफ्यू मेल की अहानबा हेडलाइन तौरी कामजोंग जिला की चदोंगदा मणिपुर यूनाइटेड बाय डाइवर्सिटी हाइबा थीम दा पांगथोकपा इंडिजिनस पीपल्स कल्चरल एक्सचेंज फेस्टिवल दा चीफ मिनिस्टर N बिरेन ना राज्य सिगी डाइवर्सिटी की मरु ओइबगी मतंगदा वाफम कया थमखिबगी पाव तमेंगलोंग टाइम्स दा फोंगली मणिपुर सरकार ना राज्य सिगी येलहोमी सिंगी हक अमसुंग इकाई खुमनबा ngaknaba kanna hotnari haina chief minister na फोंगदोखिबा वाफमना हिल्स हॉर्नबिल एक्सप्रेस की मरु ओइबा पाव ओइरी मालेमगी ओइना ओपियम अमसुंग हेरोइन पुथोकपदा म्यांमार ना मकोकता लैरी हाइना इम्फाल फ्री प्रेस की अनिशुबा हेडलाइन द फोंगली किरण थागचरी उमादिनी अरोइबदमरो पाव अमहन्ना कामजोंग जिला की मोलहम विलेज के सिंगसांग दा लम एकर 13 रोम दा थारम पॉपी पाम्बी सिंग राज्य पुलिस न यानथतुन मांगहनख्रे सिंगनबो मफम सिंगदा सिक्योरिटी फोर्स न थिबो मगी थबक लेप्तन चथरी मी अमरी खुसुखुलाई सिंग फागत पसु लेप्त्री अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi न्यू दिल्ली दा चीफ सेक्रेटरी सिंगी मरीशुबा नेशनल कॉन्फ्रेंस सौदोक लगनी पाउलो जरे